Te večere, prvoga dana u sedmici, učenici su bili iza zaključanih vrata zbog straha od Jevreja, a među njima stade Isus i reče: Mir vama. Kad im je to rekao, pokazao im je svoje ruke i bok. Učenici se razvesele kad ugledaju Gospoda. Isus im opet veli: Mir vama, kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas. Zatim puhne u njih i reče: Primite Svetoga Duha. Kojima oprostite grijehe, oprošteni su im. Kojima zadržite, zadržani su im. Jedan od 12, Toma zvani Blizanac, nije bio s njima kada je došao Isus. Ostali mu kažu: Vidjeli smo Gospoda. A on odgovori: Ne vjerujem sve dok ne vidim rane od klinova na njegovim rukama, dok u njih ne stavim prst i dok ne stavim ruku u ranu na njegovu boku. Poslije 8 dana učenici su ponovo bili skupa. Tada je s njima bio i Toma. Iako su vrata bila zatvorena, Isus stane među njih i kaže im: Mir vama. Zatim reče Tomi: Daj ovamo prst. Evo mojih ruku. Stavi ruku u moj bok. Ne budi više nevjernik. Vjeruj. Moj Gospod i moj Bog, uzvikne Toma. Isus mu veli: Ti vjeruješ jer si me vidio, ali blago onima koji će vjerovati, a da me nisu ni vidjeli. Isusovi učenici vidjeli su kako Isus čini mnoga druga čuda. Ona nisu zapisana u ovoj knjizi. Ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija, Božji sin, te da zbog vjere imate život u njegovom imenu.